nuko irangarura ndamanuka ndagenda manukira kuri baraje. Aho niho nagiye munsi ya baraje, niho nagiye ndambuka, nta marayika nabonye imbere, nta n'uwo nabonye ku ruhande cyangwa urundi. Nuko nambutse kandi by'ukuri nakandagiye nzi ko ari amazi nkandagiyeho, ariko kubera ko Imana yari yavuze nuko nagiye. N'ahandi hose rero nuko byagiye bigenda. Intahingirakamaro TV. Umwami Yesu arindese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntatanezera. Turi n'iteka ryinshi yo kongera kubaramutsa bene data bakunze b'intahingirakamaro. Turabaramukije rwose twongera kubipfuriza umugisha uva ku mwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe no kongera kuganira kandi tubandaniriza aho twari twagejeje. Ubushize muri kwa yuko twari tugeze aho wa muvyeyi wacu Aziza Christine yari karatwicura ku bibazo twari ko turamubaza ku bijanye n'ubuzima bwiwe, ubwo buryo yagiye akorera Imana. Twari tugeze ku kibazo kigira gatatu, atwishura ingene yagendera hejuru y'amazi. Yatubwiye ibintu byinshi, tumubaza kimwe akatwishyura byinshi. Nukuri turamushimiye rwose, Imana imuhezagire cyane. Nuko namwe rero ni karibu, turongeye kubaha kaze kugira ngo dushishikare kumukurikirana, ashishikare kuduha umuco kuntu yagiye akorera Imana. Turacyafise byinshi byo kumubaza, turacyafise byinshi tugomba kwatubwira. Nuko rero muvyeyi wacu Aziza, turongeye kuguha kaze kabisa, turongeye kuguha karibu, wongere udusobanurire byinshi ubyo mwakoranye n'Imana. Ni karibu muvyeyi wacu mwiza. Muraho papa, umeze neza? Waramutse neza? Iriwe neza? Nabo muri kumwe bose? Nukuri tumeze neza cyane. Yesu aracyatugwanira intambara, turamushimira Yesu. None rero twagomba dukomereza aho twari tugejeje kugira ngo dushishikare kubabaza ibibazo bimwe bimwe, namwe mutwishyure muvyeyi mwiza. Imana ibaha umugisha cyane kandi Imana ibarinde. Wifuza ijambo ry'Imana nukuri aba yifuje neza kumva iby'Imana yakoze, ibitangaza Imana yakoze, aba yifuje neza kandi abashaka kumva neza. Ubundi ngo iyo utabajije inzira ntabwo wayoba, ariko iyo ugeze ahantu ukabaza inzira, ubona hari inzira ebyiri, ni ngombwa ngo bakuyobore, ubaze inzira, bakurangira inzira aho ushaka kujya hariho. Nivyo mama, nivyo muravuga neza. Uko mubivuze niko biri. Mu Kirundi tuvuga ngo yanka kuzimira irabira. Yego kabisa, umuntu atabajije inzira yayoba pe, yayoba. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo gendana n'abanyabwenge uzogira ubwenge. Yego. Reka noneho rero dukomeze akomeza tuganirira. Hari inkuru agiye kutubwira, nayo narayumvise, narayumva abantu bayivuga, handi ndayisoma kuri Facebook. Inkuru yavuga umuntu yigeze kuba Imana yabwiye ko agendana nawe, akabona rero ngo umumarayika baragendana, hanyuma ngo ashitse ngo mu kibira, ngo abonye ibikoko biteye ubwoba, ngo akaca asubira kubona igitutu cy'aba mumarayika, ngo akabona ikiwe cyonyine. Rero ngo barenganye ikibira, ngo akaca baza abamarayika ati none wewe ko wari wantaye nasigaye jenyene. Abamarayika akaca amubwira ati oya, kiya gitutu wabona nticyari cyo wawe, cyari cyo wanje nari nguhetse. Nuko yagenda ivuga nk'uko nyene, nizigira ko hari n'abandi bamaze kwimba. Ariko rero mu nyuma amaze kumenya yuko byabaye ko ari Aziza, nanezerewe cyane ko naciye menya yuko ngiye kumenya inkuru y'imbaho uburyo byagenze. None rero reka tumureke, tumuhe umwanya akomeze, reka tubanze tumureke abandanye tubyiyumvire uburyo byagenze. Namaze rero igihe n'ubundi kiragira ndataha.
Imana irasubira intuma ku misozi. Ahantu nagiye nyura mu mashyamba papa, nabonye inyamaswa zihagaze nk'abantu, nabonye inzoka zihagarara nk'abantu, nabonye ibikoko biteye ubwoba, nabonye intare, nabonye ibikoko ntashobora kuvuga. Iryo shyamba Imana yarambwiye ngo nzagendana nawe, bigasuma kuza kundya, nkavuga ntiwavuze wa Mana ko tuzajyana, none uri hehe? Navuga gutyo najya kureba nkabona imbere yanjye hari igiti cyiza, nkabona icyo giti kiriho umugabo ugeretse ukuguru ku kundi, nkabona arakegamiye. Uwo mugabo nkabona afite ibitwenge mu matama, afite amaso meza, afite ingohe ndende, nkabona amaso yareba nk'umuntu wapfuye arazuka. Nuko ariko nkabona n'umuntu, kaza nkamunyura iruhande ntavugishe. Nagera hirya aho ndakibona bya bikoko, ntiwabeshe se, ntiwavuze ngo tuzajyana se, ko wambwiye ngo tuzajyana, none biriya bikoko ntibyari bindiye, ntiburiya wari wagiye he? Nkumva ijwi riturutse kuri wa mugabo rikavuga ngo Aziza, ngo twari turi kumwe burya, ngo burya wabonaga bya bikoko bisuma kuko urya ntibigushikire, ngo burya nari ndiho ndwana nabyo, nicyo gituma utambonaga. Nuko ubwo nkakebuka inyuma nkareba na wa muntu wasura nkamubura, kagenda nagera imbere nkabona bya bindi kandi birasumye kandi kuza kundi, nkasura nkavuga kwa kundi, namara kuharenga navuga ntiwavuze se ko ngo turi kumwe, none nibiriya ko byo byari bindiye? Kambwira ati humura turi kumwe, buriya nari ndiho ndwana urugamba ubona gutambona, nicyo gituma bitakuriye. Nuko navuye aho rero muri iryo shyamba, ngera ahantu mu barega, nsanga abarega biteguye kurya abantu, ariko Imana yo mu ijuru iratabara. Uwabo bari kurya Imana irabatabara, ntibabariye kuko uwo munsi barakijijwe barihana, yewe n'ibyo bari gukoreramo bari kurisha abo bantu, n'ubundi bunyama bari baragize bari kurya, Imana irabubatesha, barihana barabuzana, turabutwika ibintu byose, barakizwa. Nuko Imana yasuye kunyuza hejuru y'umusozi ku mazi y'uruzi rwitwa Rusizi, kandi ruguru y'ikivu, aho Kivu nyine gituruka. Urwo ruzi rw'umukara runini cyane, ngira ngo nta n'ubwato bwarugendagaho kuko nasanze hari ikiraro bari baragize cy'ibiti baratinze, yewe uwakinyuragaho yabaga ari umugabo, ariko Yesu anyuza mu mazi. Nuko n'ubundi nambuka kwa kundi, yanyambukije uruzi rwitwa Rwerera, ahantu bacukuraga amabuye y'agaciro, yewe n'abariho babikaranga mugani wanjye bose barirukanse, abandi binjira mu myobo bacukuragamo, abandi bazamuka imisozi, ariko ninginga Yesu, n'ubundi Yesu aransubiranya uko yabaga yangize intumba ze, baragaruka. Nuko n'abari basigaye ku musozi bose bari bakangara, bagize ubwoba, sinzi nimba bari bahuriye, kuragiye mbona babyuka biruka. Nuko ubwo rero Imana yo mu ijuru, kandi aho hantu bacukuraga n'ahantu bicaniraga, nta muntu wabasangaga wundi w'umusivire, ntibyashobokaga, ariko Yesu yarahandindiye, mpakora umurimo w'Imana, ndambuka umusozi ndataha. Nuko Yesu yabinkoresheje, sinakubwira ko hari ukundi byagenze. Numbaza ngo ese ngo ni Imana yakubwiye, ni Imana yabimbwiye, ni Imana yabinsezeranije, kandi nagendaga njyanye nayo, ntabwo nabaga nayisize, niyo yanjyanagayo gahoraho, niyo yankoreye ibyo bintu. Imana rero igufashe, kandi Imana ikugirire neza. oya kuri ibyo nta kindi tukubaza kabisa, kuri ibyo nta kindi tukubaza, birasobanutse neza cyane, yego birasobanutse kabisa. Dukomeze n'akabazo gakurikira, kumburengera akagira kane. Twifuza ko muduha umuco neza uburyo abamarayika babaterura. Mwaratubwiye ko mwacishwa mu kirere, mwabona abamarayika babiri baje, umwe agahagarara ibumoso uwundi agahagarara iburyo. Ese numva nobabaza, mbega bagenda bateruye cyangwa bababwira ati twagiye mukabona kugenda, cyangwa n'ububasha kibabaha kugira ngo muce mu kirere, mu ibirenge bigahaguruka ku isi mugaca mu kirere? Byagenda bite muri rusange?
rero imana yo mu ijuru, imana marayika aza ubwa mbere mubona yaraje ankora ku gitugu cy'iburyo, arakomanga arambwira ngo Aziza byuka ngo nkwereke. Ndabyuka, nicaye ku muryango, ku nkomanizo z'umuryango. Nari mfite umwana wanjye wa mbere, arambwira ngo ngaho itegereze. Nararebye mbona umugabo waturutse, twari haruguru ya kaburimbo, mbona umugabo waturutse hepfo kure cyane. Nari ndi muri Kongo. Uwo mugabo yari afite amaso nk'umuntu wapfuye arazuka, yari afite ingohe zireshya n'intoki. Uko yari yambaye, nabonaga yambaye umwenda, ikanzu. Imbere nabonaga harimo inkweto za rugabire z'umweru, ananjye ngo rugabire za zindi z'imigozi zizengurije igera no ku mirundi. Uwo mugabo yateraga intambwe imwe, ibishashi inyenyeri zari zimuriho zikamurika ku isi hose, zikamurika zikamena amagufa yanjye. Nahise mbona umutima wanjye wageraga ngo bari babaze wese, kandi abonaga bose uwo mucyo wageragaho wese nabonaga uwo ari we, nkabona nuko ateye nuko ameze. Rero nuko yahagaze iruhande rwanjye. Uwo marayika uwo nabonye, navuze, arambaza ngo ninde, ndabwira ngo ni Yesu. Arambwira ngo uwamubonye ntajya amushidikanya, wala ntajya amukekeranya. Ubwo rero yarazamutse, yateye intambwe imwe iva ngo kuri kaburimbo, kandi hari ahantu harehare. Atera intambwe imwe igera hagati, iya kabiri ku muryango, iya gatatu yarazamutse mu kirere. Nuko maze kumubura, uwo ngo wazamutse mu kirere, nsohotse hanze kumureba sinamubonye, nabonye ibicu. N'uwo ngarutse mu nzu nawe sinamubonye. Nuko byagenze. Ubwa kabiri mubona, namubonye njya ahantu i Buvira. Ndumva i Buvira ni hakurya y'iwanyu, ni hakurya y'u Burundi. Nagiye i Buvira, ngeze ahantu hariya ku Mayamoto, niho nahuye n'abagabo babiri. Abo bagabo babiri barambwira ngo ko wihuse cyane, kandi by'ukuri koko abo bagabo basize mu rugo bagiye n'imodoka, bagaruka n'imodoka, ariko duhuye barahagarara. Barambwira bati ko wihuse, ko twagusize mu rugo ugeze hano te. Ndabwira nti nose nimubona abagabo turi kumwe. Ndabona uko baje, yarajamo. Haya twende, turagenda. Ubwo nari maze kwemerera Imana kuyikorera. Nuko ubwo rero ndaga nti turi kumwe n'abagabo babiri, bati bari he? Ntitamenya ko ab'Imana batajya bagaragarira amaso ya buri wese. Nuko ubwo aho nimba Imana yari ishatse kunyereka ko navuye mu rugo, kubera ko nta munota nta segonda yose nigeze nyibona rwose. Twageze i Buvira ahantu igasenga ku misiyoni, mbona turahagaze. Ubwo n'ubundi ndababura. Njyewe narakomeje rero, uwo nasanze sekereteri waho, nsanga yari afite imashini hanze. Ambonye ahita yirukanka ajya mu nzu, abwira umugore we ngo mbonye marayika. Ngenda mbabwira nanjye mbasanga, mbabwira kubera ko nari mbazi n'abantu twari duturanye, abiwabo twari duturanye w'umugore. Arambwira, ngenda mbabwira nti ntabwo ndi marayika, nta nubwo ndi Imana, ni jyewe Aziza wa wundi muzi, ni Aziza Christina, ndi umugore wa Zikiyeri. Nkababwira n'abana afite. Nuko byagenze. Nuko Imana nimba yarasubiranyaga rero, nimba hari uko yabaga yangize, mbona barakinguye, turaganira, ndabasuhuza, turagenda. Hari umugore twari twarahuye witwa Nyirandeshyo, twarahuriye ahantu mu ngendo. Nasanze yicaye, bamwakiriye, njyewe mpagera nimugoroba. Yari yicaye ku ntebe y'imvunwa. Nuko nanjye bampaye nicaye iruhande rwe maze gusenga. Aravuga ngo wagakobwa we, nawe ni Imana yagutumye? Ndamubwira nti Imana yo mu ijuru iraguhagurutsa akana nkawe ngo haguruka ujye kuvugira Imana? Nti wayibonye ute? Nti nuko Nyirandeshyo igihe cyarageze rero, ubwo bwarije, baduha amazi yo gukaraba, turakaraba, bazana ibyo baratugaburira. Nuko nijoro nagiye kumva
numva arabyutse aza kumfata avuga ngo mana mbabarira, sinari nzi kuri Imana, sinari nzi kuri marayika. Mubwira nti ntabwo ndi Imana, ntabwo ndi marayika. Nanjye mufata muturiza, mubwira nti tuza, ntabwo ndi Imana, nta nubwo ndi marayika. Mubwira ngo tuza, nijye waziza Kristina, navuye aha n'aha. Nuko byagenze. Arambwira bari bamusasiye ku buriri, ngiye basasiye hasi ku kirago. Nibwo bwa mbere nari ndyamye ku buringiti. Ubwo rero aravuga ngo ninze ndyame ku buriri. Ndambwira ntoya mama ryama nta kibazo. Ubwo rero yararyamye, ariko ataryamye n'ubwoba bwinshi. Bwakeye mu gitondo baduhaye amazi yo gukaraba, aravuga ngo ninjye ubanza gukaraba. Ndambwira ntabwo bishoboka, icyubahiro Imana yaguhaye ntabwo ari njye ukikwaka. Ubwo rero yarakarabye, nanjye ndakaraba. Igihe kiragera tujya guterana, bavuze kwigisha. Aravuga ati genda fungura, sinigisha, sinashobora kubumbura umunwa, ntibyakunda. Ndamubwira nti nukuri, ni icyubahiro cy'Imana yaguhaye, ntabwo ari abantu bakiguhaye, genda. Aranga. Nuko narigishije gutaha, niho giye ntwaje agakapu nari mfite. Tugeze hakurya iwacu ndamwereka nti dore iwanjye ni hariya. Nuko ugasubirayo. Nuko niwe nasanze rero aho ngaho ibuvira ku rusengero. Nuko ambonye uwo munsi yanyakiriye neza cyane, ampobera, ambwira abantu, aganirira abantu ati dore nuko uyu mama nuko ameze nuko ameze. Nuko ubundi rero aho mvuye aho ngaho mu rugo, Imana intuma n'ubundi kubwiriza ahantu ku Ruvunge. Abari bamperekeje nakubwiye ko batashye. Bamaze guhindukira bataha, nabonye abagabo babiri baza bahagarara iruhande rwanjye. Ni ukunkora gusa ku bitugu ngo tugende. Ubwo nuko twagendaga, kandi nabonaga ngendesha amaguru yanjye. Ni ukuri ntabwo ntawanteruye, nta nubwo nagurutse. Nabonaga ngendesha amaguru yanjye, ariko nkagenda mu kayaga karyoshye kameze neza, kandi mbona ngenda ntera intambwe imwe. Nuko mbona turahageze ku Ruvunge. Nuko nagendaga, ntabwo marayika yigeze amfata ukuboko ngo nzamure, oya. Nuko kunkoraho gusa, ubundi Imana yo mu ijuru igakora ibyayo. Aho kwambuka inyanja, nuko narakubwiye ukuntu nagiye ngeze Imururu. Nienda hari abo mwaba muturanye ngiyo bahamenya. Nageze Imururu ngiye kujya kwambuka ikiraro ngo nambukira ahantu hitwa Kadutu. Imana iranga, n'ubundi irangarura. Nuko irangarura, ndamanuka, ndagenda manukira kuri baraje. Aho niho nagiye munsi ya baraje, niho nagiye ndambuka. Nta marayika nabonye imbere, nta n'uwo nabonye ku ruhande cyangwa urundi. Nuko nambutse, kandi by'ukuri nakandagiye nzi ko ari amazi nkandagiyeho, ariko kubera ko Imana yari yavuze, nuko nagiye. N'ahandi hose rero nuko byagiye bigenda. Sawa rero, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikore. Murakoze cyane, murakoze rwose, Imana ibahezagire. Mbabaza akabazo kagira gatanu, kumbure naho umengo ntikaberekeye, ariko murashobora kukaduha kumuco. Mwavuze ko Pastor Kayitare ari impumyi, arakunda gutanga ibiganiro duhora tumubona kuri YouTube. None buriya ni impumyi nyene, buri nta kintu na kimwe abona, kuko kesha aba yambaye amarori. Narigeze kuvyumva nyene avuga yuko ahumye, ariko se buriya nta kintu na kimwe abona ko duhora tububona avuga ijambo ry'Imana, kandi nk'urizi nyene arisoma. Bimeze biti vyiwe? Sawa rero data we, Kayitare rero bakubwira cyangwa wumva, Kayitare ni umuntu wahumye amaso yose. Mbiwe kenshi, ngiwe, kandi nawe yaje hano nka kabiri, yaje kabiri. Ubwo rero igihe kirekire turabonana, ngewe wajya nganirira ko yarwaye amaso akiri umusore, arwara amaso, kandi nabi wabo benshi bahumye, si we wenyine gusa. Ubwo rero arwara amaso, ngo ashaka umugore, akibonamo gakeya, amaso agenda ahuma, agera igihe arahuma burundu. Amaso yarahumye rero ni yombi, ntabwo ari ijisho rimwe, nta nubwo ashishoza, nta nubwo ahengereza, yarahumye burundu. Ariko murebye areba, wagira ngo arareba, ngo arabona, ariko
nuko ameze, kuko baramurandata, yajya gukaraba, yajya kuryama, yajya kwihagarika, ni ukumujyana. Nuko bimeze. Kandi iyo baje ku muntu wambikwa, nuko niko bimeze, ni ukuvuga ngo ni impumyi burundu. Mbere yo kurangiza reka tubabaza akabazo kagira gatandatu. Hari inkuru nagiye numva, ubundi Mariamu yapfuye je maze imyaka 6 mvutse, ariko maze gukura nkatangura kumva amakuru yiwe ku bantu, narumvise yuko bavuga yuko igihe bapfa abantu bikabera ahantu babiciye ngo hamaze iminsi havuga indirimbo mu kirere, ngo umuntu aciye musa kumva indirimbo mu kirere n'ibitari abyumva nyene, utavuga ngo bariko babivugiriza iruhande mu rusengero kanaka, oya ngo uvyumva bivugira mu kirere. Ibyo bintu ga muvyeyi wacu hari ico biziko, hari ivyo wabonye, hari ivyo wumvise, wo biduha ku muco. Sino kugira ngo nabibwiwe na naka, ariko ayo makuru ari muyo nagiye numva yagenda asirikira aho nagenda ncanka agenda mbyumva gutyo. Aho uwo Mariamu rero, Mariamu ngewe ngera ku iduwani, kuko aribo bambutse mbere yanjye, nge nageze ku iduwani nururutse mu modoka, abasirikare bari bahari n'interahamwe barishimye cyane, kuko nanjye ngiye gukurikira ngo bene wacu abana ba Mariamu abo bari bari kumwe. Barambwira ngo ntarinjira no muzo, barambwira ngo dore ngo Mariamu ngo aha abana be ngo nahangaha ngo bapfiriye, ngo nawe yagiye ari intumbi, ngo ntabwo ngo nawe musanga. Ubwo rero batwinjije mu nzu, kuko iyo nzu twasanze yuzuye amaraso yo kwiduwani, hariya mukamanyura twasanze yuzuye amaraso pe. Twicaramo, nuko nari mfite abana 5, twari kumwe n'abagore bari baravuye aho ngaho hari iwanyu Bujumbura benshi, n'abandi benshi bari bavuye hano mu zindi mpande. Ubwo rero baraje habaye nijoro, bazanye imifuka yuzuye ibyuma n'imihini ntazi, baraza babisuka hasi bavuga ngo bagiye kutwica. Ariko hari umusirikare Imana yo mu ijuru yari yayiyoboye, yabaga ari mu muhanda, yumva ibyuma biravuze, ahita aza yiruka arababwira ati aba bantu na Kinshasa irabazi, nimubona mukuyemo n'umwe mwese murapfa. Kandi bari bamaze kumbwira ko rwose nanjye ntazigera nambuka ngo ngere mu Rwanda, aho nanjye ariho ndi bupfire. Ariko Imana yo mu ijuru yaraturinze. Kandi nkubwiza ukuri papa, habaye nijoro umurinzi bari baduhaye yakinguye idirisha arambwira ati mama, mfite ubwoba ko mutazasohoka hano ejo cyangwa uyu munsi butari buke, ngwino urebe aho bene Mariamu bari. Araza arakingura idirisha anyereka umwobo, kuko wari urengejeho hasi, wari ugeze nko hagati, kuko bari bamenyemo ibitaka n'ibyatsi bari boroshe hejuru. Arambwira ati ahangaha niho bari. Ati rero, ati ndumva afite ubwoba ko namwe arimo bari bubashyire. Ndambwira nti Imana nibishaka, nimba ariko Imana yabigenye turahajya, ariko nimba atari ko Imana yabigenye ntacyo turi bube, nta n'umwe uri butuvemo. Ngo nasubiye mu nzu, arakinga idirisha, nuko arambwira ati nusenge Imana yo mu ijuru, kuko twarasenze. Narasenze, abo bandi bose nzi nimba bari abakristo, ahubwo bagumaga kumbwira gusa ngo senga mama, dusengere mama, bakihana uko bashoboye. Nuko ubwo rero papa, nta ndirimbo nigeze numva, kandi nahageze ataramara icyumweru yambutse. Urumva nawe igitangaza cy'abantu. Sinigeze numva indirimbo ya Mariamu, ibyo bintu byavugiraga mu kirere sinigeze mbyumva, kandi kugeza n'uyu munsi ni wowe mbyumva. Nta n'uwo ndumva wundi ubivuga ko izo ndirimbo zabayeho, cyangwa izo ngoma, cyangwa ibyo bitari. Ntabwo nigeze mbyumva, nta n'undi nigera mbyumvana, niwe mbyumvanye. Nakubwiye ko nateraniye iwabo tujyanye na Kayitare, duteranira ku rusengero. Hari abantu twabonanye baho babana n'abo ngabo bo kwa Mariamu, ariko ntawigeze ambwira ko izo ndirimbo zabaye. Ariko twajyaga tujya akatubwira ko igihe kigiye kugera tugiye gutaha mu gahugu ka gakondo y'umubiri, akatubwira ko we nitugera muri ako gahugu ngo azatahira ahantu hitwa Igitarama, ngo nihazavira mu mubiri ataha mu ijuru.
nuko kandi koko niko Imana yabigenje, niho yatahiye. Ariko sinigeze numva ibyo bavuga by'indirimbo n'ibindi, sinigeze mbyumva ndi imbere y'Imana. Sawa rero, Imana iguhe umugisha, uko nanjye nabyumvise nuko, ariko nanjye ndiho ndavuga ngo Imana nimfasha kazabona uburyo bwo kugenda iyo tike mugani wawe, nanjye najyayo nkajya kureba kabaza ayo makuru. Ariko ni benshi nagiye mbonana nabo n'ejo. Uyu munsi hari umuntu twabonanye uyu munsi wambwiye ko nawe yarariyo, ariko ntigeze ambwira ko izo ndirimbo bigeze bazivuga cyangwa ibyo byuma ko byigeze bivuga. Sawa rero, Imana ikurinde kandi Imana igukomeze. Murakoze cyane, mubane n'Imana. Akabazo ka nyuma, hari umuntu mwatubwiye yabaye igikere ariko mu nyuma mukamuvumbura, yareje kwagemura ameze nk'igikere. Ujya mudamu ko yaramaze kubona mwamuvumbuye yo barihanye cyangwa se ibyo byarangiye bite? Numva tutorangiza tutabibabajije. Yego, yarihanye papa. Ntawureba mu mutima w'umuntu, ariko uwo munsi yangemuriye yatugemuriraga yarihanye, kuko naramubwiye nti birambabaje kuba wakwiyaka ibintu nk'ibi ngibi. Yari yabaze inkoko, niba yari imwe niba zari ebyiri, papa yayikaranze neza kandi nini cyane, yari yuzuye igisorori kinini. Yari yatetse umuceri, yawutetse neza, yari yatetse ubugari, yari yatetse n'inyama. Wumve nawe ibyo bintu yari yazanye. Ndavuga nti kubona ibintu byose wabyiyimye ukabizana ngo uje gukorera Imana, ukazabura ubugingo kandi wariyatse ibintu nk'ibi ngibi. Nimba ufite abana bari kubagaburira, nimba ufite umugabo bari kumugaburira, ariko wabyiyatse urabizana ngo bizaniye abashyitsi. None reba nawe uje uri igikoko, kandi bari kutugemurira uri umuntu, kandi nzi ko uri umuntu. Imana yo mu ijuru igusange, wihane kugira ngo nawe uzabone ubugingo kandi uzabone igihembo cy'imirimo ukora. Yaratitiye cyane cyane, yaratitiye, anyura mu mushyitsi mwinshi cyane, kandi uko yatitiraga niko yagendaga azamuka, aringanira nyine nk'uko umuntu areshya umuntu mugufi nyine utari muremure. Nuko ubwo rero yarihanye, by'ukuri yarihanye. Ntawureba umutima w'umuntu, ariko yarihanye. N'icyo gihe najyaga gusenga, narageze iwacu, twajyaga kuri paruwase, tunyura ku muryango iwabo, sinari mpazi, niwe wampamagaye. Arambwira ati mama, ati ndi hano, ati hagarara ngusuhuze. Murebye nsanga ni wa wundi, nuko turaramukanya. Ndamubwira nti warakomeje se? Ati cyane, nukuri sinasubira kurekura, ati ubyumva ukuri, ati kandi bya bindi byose wabonye nuko byanganaga nanjye kwabaga. Iyo umuntu atuye mu bantu babarega, ati iyo wanze ibyo baguhaye nawe barakwica. Ati nanjye buriya ko ari ukwigura. Ati none rwose narihanye kandi byumva ukora, ariko ntuzabivuge, ntuzamvuge. Namubwira nti sinzakuvuga wowe kuko ntazi izina ryawe, ariko nzavuga ibyo nabonye mu buhamya. Nuko ubwo rero navuga ko yihanye, kuko sinzi urugendo rwe, ntabwo twabanaga. Sawa rero, Imana ikurinde kandi Imana igukomeze. Ukaba nawe ufite intaye wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.